Biyag ti tao. Ara, sabong, parakin ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Diyak kasapulan day taas sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day taas sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kas di klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam iti nasayaat. Sana kas tabas-bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kasta nga aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuana no kayat mo manang milita. Ha? Huston, ikateman ti kasta nga ukalim. Natangsit ka asumong sungbat ara. Saan anasaya at ti kasta nga ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day nga agtataho. Di adala. Nga may salang agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta iti taho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yabno kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako. Kadiri. Yak! No di mo kayat saan lang. Di kan suman na udita, Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin ijay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngamin palubusan ti ulitag ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak ng aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Milita. Ah, kasta ka di? Ay well, ada ka din ni ading mo. Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matla rumwarday dyan no ayabak. Kasta ka di. Pakitid mo tumalaking kuanan da ito, Milita. Ni, nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Ang mga no italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuiter aramidan ni Ara. Pasensya amla ko man ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman kinkwa na ngay ayataklat ta. Mauray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga ngaimbol lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di ginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Di mo man sang kaulit nga ibaga day ta, manang Milita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya kumaaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Milita ang kasarsarita na. Ara, amom. Dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro. Nagagut. Ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day tak alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Kay pada na kuma-vendor laang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo.
Nalabas day ta naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno ang nakatal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtake tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrak ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad nga ababanga. Okay lang. Sa anak mat anarati, Ara. No kasta. Agmay saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Ara, Mani, amangan no mailawan ka. anya ko ma. Ikasar ka mat. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Mani. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Mani. May saal daw la saan ta nagkita. Kailiw ka una yan. Isungarod niya yung mayak. Taong mo akailan na una yan. Alam, irikap mo dagos diri daw. Tamangan mo da makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka data. Agpada tamad asing ka. Kwa. Amo matang lagi tayong tao. Nalaing da agjesmis no da makita ta. Tsak kaya ta sismisan da ta, Ara. Maturog ka ka di dito'y dagos ko ita. Saan? Tada pera mi da kajabalay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong dumagasawa tan. San tantong agsinsina. Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkat di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarakaro pa kanya, Kara. Amin, kasyan ka tinagbalin ng nobyak. Dinak to nga kay sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Iso adyak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Mani, please. Apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo tan. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Di man nakmani. Kunak lang linipot na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimta nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano. Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso ka lagi ti sa ilim eh. Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulangan, okay? Amom nga ti pang surutan kanya. Nalakalaan day Tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak ti address mo ha. Tamapanak to no makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag ka to ha. Well, Nara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko kanti kapsat ko.
Nukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asuki na ni manang mo itilako na atako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko nana, siyak tigagara na. Gamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At dan nobyo. Wala nang, padak matla a professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload, at daawagak. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak ko maara. Sorry, nga makiasawa akon iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti salas, Ara. Ada na pataga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan inawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam itisikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamo kigay syudad. Kat, ayan na nga rudan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko, ngam awan sungpat na. Anya, kat kasanong arod itaan, mapantay jay syudad, tainta sa pulan ti bagbagam anobyom. Kuha nanang, diyak ka muna sa dino ijay syudad ti balay da. Diyak pa'y katamo no balay da, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasanong arod daytan anak ko. Ne, at dan sa Jacobsat mo nagkapoy jay ini. Kadwa namat ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunda nga ta. Kan, apay anag kuyog da. Nanang, aday pudno mi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangiba ka. Nana. Agayan ayat kaming ni Melita. Uwan, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimad mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan ka no pa ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagraduar, isuntun ti pa nagkasarmi. No kasta, nagadal ka idi iti kolehiyo, baro. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit idi ti inak. Isu ang nagurnungak iti pagtuloy ko nga agadal. May salaang mitkit di asimestren, Kat apaman ang makagraduarak, ikasar kuntun ti anak yo, Nana. Nakapasngay kan Ara. Nga maging gaita. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom nga min manang. Di na lamay sa paran ti may sangal daw apa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. O may tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, Ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, ni sikat ti may isang inspirasyon ko. Isa nakaturpusak. Ay, eten ka.
Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la ko ma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka ba alam dayta? Makapasakan to, honey. Oh, apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, jak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin da ya ang chance ko nga exam para iti board. Ngamjak matlat na naipasa. Kasano pa itan, nanang. anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasan. Sana bale, ta makasapol kan tupay mat siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka, tainta sa pulen tinopyong. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayo yang mikinimani, nanang. Ngamjak ka mo na sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kapsat. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Manny kada kayo, kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatang nga ibagami kan kwa na, kapsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Kasta ay sige kapsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan, una yun agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat! Di mo mat kayat tagatas! Ay! Pagpungtutan na katalagan! Yung tantanak mo. Awan na mo dayta, Ara. Kasano? Nakamangmangit! Di namat nga rin kayat tagatas! Nabanog ako na mga salsalakan ko, ana! Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Umay kan, baby. Gusto naman. Di si Mardengan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makintut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, Ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido ak ngamin. Awanin paggatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama namang suporta ko maganwan. Noon nyaman ti kasapulam, ibagam kada kami kaninanang. Si dadaan kami matamang tulugan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawag iti kalabas. Mababain ako na ka kayo. Nangrunakin ni Loreto Anopio. Ay na, lipata mong tinapalabas. Awan mo ti sabali amang tulong kan kano saan ada kami akapamilyang. Kanuan gayam, agkasar kaming kan ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto pakiasawaam. Kat itapay lang. Kablaawan kan, manang Milita. Agyamanak, ading ko.
Nagtitao. Apay anak kami suot ka si Mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobium. Awan, nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si Mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din, nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobium itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atik nga minunay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayatem. Wan ata kanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim-imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay, atik ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan taagimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan itilako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, adda pa'y patikit-tikir na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ro dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa share. Hayawanan ganas ko ngagpasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day chayan ni Gerson. Adda man kasasauna iti cellphone. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti kasasauna iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ro dagi jay. Amom mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Kay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa asin Mangput? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin mo, ah? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patsyak asaan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manen. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin da ito ang lalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita akman taramidan na.
Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan na di Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Ne, apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susma di balasang ko. Di mo pagimunan dyan nubium. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon ngay parparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardengan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pag-arop. Talaga gaya man napintas ka iti personal. Saan lagay mo itiladnawan na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabitlangan. Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba yung alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba yung talaga dahil yung alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pa siya, Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkargan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito yung restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki? Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kitaot man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan kita sa lalaki. Nakita na siguro ang tipos ko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dito. Amang ano napatag na amag dahil, Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di nga awan pa inobyo. Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ako mga ron nga agaramkan ka. Agayatakon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Saan kumapela ada ita di pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O atoy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y ngaron? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimang pati ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sa bali alalaki akadwa na.
Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Hindi mo nga ipang-ipanam ka nga. Matulog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man naging didihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipata mo ti amin. Awanan kay di ba in? Apay aginon dawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanta. Takdalag tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kayo ta makita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tagsyawarak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na asimbangbat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taraminda. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga ron, inlaklak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Adlaw adinak kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto eh. Nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko ngagpapay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki dinobyo. Nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad ka sa nung itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na tinaramid na kanya. Agad ka sa nun nga itinobyom. Kasaritam nga rod Sana nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak. Tanakisin nara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mo ta talaga. I love you. Kaano nga rod ti panangikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay pasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali.
Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay ana, ramid mo ti kastoy kanyak. Julia, awan mo ka nagbasulakan ka. Lading ita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay kastoy tinagbanagan ti ayan-ayat ta. Kasanon dagiti arapap ta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manungaal daw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kon iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbalo ti asawa? No amok laan na igumon gayam iti maiparit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan nga agbalbaliw ti asawam, ang mga nuan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, nasaan kami nga agsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mong tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Iso ang pasamak ti kasti kanya. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawa mo. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag. Titaw. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Ay, Wan, adakad wa kasi mang putsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Jakon yung kuyog tinabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sa pulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas alis. Ha? Apay, di mo't paboritom day to idi. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo day ta.
Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti jak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamon na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho ijay syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kag trabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa. Makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di. Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbaktan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak itinagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talaga na trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaya't ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kaya't kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kaya't kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadag iti agbalin to nga anak ta. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbag man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti day ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't ang Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Udi mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo jay nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasim at sigayam ko, nanang. Apay ayabe ya. Wana, tamangurkurangas mo at dinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamat. Kasano? Construction worker dinakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day di lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit di ngagtrabaho. Awan lat ammokon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, teng nga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. Talo oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanawa dagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sa bila. Tawan mo ilagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti day jay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaw ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayo.
Wenno agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw Agbinadang kayaw iti rigat ken ginawa. Sapay kuma taag nanayon taw ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman Agyaman kami, kami, Uncle. Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtaraken iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa party mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Agtinulong ta para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko bakit? Natay ka ano ni Uncle Pido. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Mark, anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawan. Naimbagla pa kitagdagusan may nukas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dita. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, auntie. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agag-agom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakit kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, auntie. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang nga dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung ti bagik ti trabaho iti daga. Iso papintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Well, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, isong awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay abalay. Agyaman ak nga rod, auntie. Basta di mo ko mailaklako. Ano, adapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglag tayo iti day di Uncle Yo day jay. Well, auntie, saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ngala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakot ang dagiti taraken ta, lakay. Wen bakit? Iso parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nanta. Tapnadan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan.
Mabalinan ang maipaabang lakay. Uwan nga rod. Uray nang ina ti abang dito Sigurado nga ado ti mayat nga agabang. Taas sidag iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrubot ang rodan bakit? Taagawid tamanan iti probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Uwan bakit? Alice! Ha? Ni Bea da Ay na! Ay! Long time no see Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandan ni saan kayo mabigbig. Ta nagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yung adwa iti probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? No anyat pa nagkitam kada kami, isun Siga ngay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katlunton nga anak ko dayto eh. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, inton umay atawanan. Kasta ka di. Ayabanda kamin to nga rod, Ay, kawana, umay kay to. Nanang, Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat. Husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kaming kadagiti anak ko. Ay, ala ka tawatam tigasat mo anak ko. Anya nga'y kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met nam na maem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimpaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo din, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na atag, rurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyuda tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak ta. Agam di tayo mabalin nga agbayag ija syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo dito Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo bakit? Malaman lang. Ala. Agrobot kayo kadagiti anak ta. Intay man agpasyar ije plaza. Tarong nyo dita. Tren talang ti may Agure ka. Mabigbig ko jaglaklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyamanak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada ije probinsya. Ninanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk.
Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapol nga agbalin kami nga alerto. Ha? Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawam ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na alis. Kan dinak na ikasar. Tada sigod a pamilyana. Anya? Iso kablawan ka alis. Ngamin nagasat kay tinagbalin nga asawam. Nakatumpong kay iti baro. Kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, ken amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry Mark. Awalan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisan ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo mat paglastog ti adwa kwartam, nang runa no saan mo mat ang nagbannugan. Ala papagayam di taan ti nagpatinggaan di sabali man na napagadalan nga istorya wana pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kitiday nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangan di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta na awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Tayo suda pa ilatag gastos. Anya? Naibaga na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no dida kayat? Ipilit mo tap na umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tani tatawan. So, okay lang kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan ni. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya. Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Ben, pag naadan nyo, Ni Betman mo niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at agdesisyon. Ura agawid kami ijibalay mi, mama. at dakada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko.
Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte. Mala, mabitlaan nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo suti sidaan tayo. Agsidsida ka itirabong, balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Kanya tin pagkadya naktagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida ba nagitikarkaret na. Di na ka no maanusan ti agnaed iti balay dariko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka kimpet iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat iti sidong ti asawa na. Parang makasapol tumot lang iti panggadan di manukang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, akayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho. Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya ka. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At tagayam ko apangisar ka. Anyamat ni papa. Pilitin na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat natap no saan da agumurakin ka. Apay nung sikat agtrabaho. Anya? Ay, nakarkaron na di da ka maawat ang manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala trabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wandan nga eh. Apay nga min, ayang ay surat ti pakasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagusto amlatan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisar ka ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, ta naawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Talibre mat ti kanenda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapol da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y la adda suplada kan suplado ang customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico, Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo ti ama. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awang mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga agikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya. Uy. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga ron ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol apumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan nang agtrabaho ni Rico kat nasakit nga ron mo ti pagbagina. Anyat kayat yo. Agdipendar kailatan ka na kami kani mamam. Papa, Panangisakit araramidek.
Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mo't nakaanos. Saan mo't anariga ti kas di trabaho? Narigriga ti konstruksyon. Kas lang amin saan na panangi sakit tararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami dito balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na po no dayta? Di lang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itin yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Masya na kaya anak na. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itintan titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan dito balayo. Dito iti pagnadantan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat paghabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka siksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. Noon niya ti kukwam, kukuha ta adwa. Anya. O niya, agawid ka pa ila di balay o siksika. Uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mo't dain San Rico api masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ije balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga ron na kay kamangan na. Irwam na at ibagay na dito'y probinsya. Kailiw kun di anak ta, lakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umayag pasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. No di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita man, kimutung akon. Di nakpay mapagsiday tinaimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga ma'am. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinala matawid mo. Kurang dahi dya intadakin ka. Agmamay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intad-atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaimas sa sida. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak kabalan ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod, sikat ti agremedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayak na dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawa. Awan ka nan min. Kurang tintad yung atawid ko. Iso anayunan nyo.
Anya, Rabiin, ngamawan pa ilaang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami, kanayo na marabyan. Bet, ingka maturugan, Rabiin. Sumangpet tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katambum lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mon ti ugali di anak ko. Adaken ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Jak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang dagiti agbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang, surutag ti asawak. Ay Rabiin, amangan na niya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na, madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan dyan ako. Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, jak pa'y kayat ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na lang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti Duren. Nanang, Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. un nga ron. Magbababaw ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yalanak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Ananong sanak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado titulang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo. Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at aasawam nga rod. Talaga kastanak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay ayo mi. Iso anak ka miris lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangruna iti asawak. Ngam kas ano? Jak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuwatan. Patyag nga addapay napintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasukir. Denggan tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo
tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam, di tama nan tinagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag. Ti Tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ne, adamat ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga orasyo, auntie. Si ka, adda Gayam man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak ka kanya, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng nga antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak hindi pa. Kursonada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman ak balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, atoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan at talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, Auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na ipagmari.
Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong kar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga road ipag. Ngam sapay kumaa ta makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga road ipag. Sige manang, no saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ken ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan tong agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, anti? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, anti? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayonak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, anti. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit, nakadulin nga aramatan minto, anti. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam anti Marit imanihuak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie a mismo timang tangdan ken ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tanano mo akla ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwin ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantula kid di. Tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon to pay ngay?
Uraya ka, no kaano nga umanugot ni Antim. Narigat mo't no pilitek, no di na pa ikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga ro timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim di ti balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano nga min ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano nga bagak tayo taken ko na. Agam ko na asaan ang matatao di balayda. Anya? Manipod inaklon na. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano nga bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutan. Apay, ada ka di problema? Awan, Weng, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaunong nagtipang panunutan. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ko man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatan mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan ko na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, mare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sanat. Panawan ka dito yun ng sakit. Ha? Basta aglinipatan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito eh? Pang-asim.
Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traitor kayo iti-ikit ko. Ah. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day tangay Di bagbasa. ka nagindidiyan mo. At day tadag iti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Weng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kung matasaan man ang maulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Nagbasul ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysta. Biyag. Bakit? Sapay la ko mata makatunusam dagiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyam dagiti anak ko, ha? At asad sarot da. Tayo ni spoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko ida bagbagaan. Awan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatag dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo. Ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmar. Agyaman akdilya, ha? Ay ayatan ka mat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lukatan tiri daw. Ada ni Lola yo. At dararamidaw, sika na. Ala, siya akong timangilokat itiritaw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo ko, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpet ni Delia, mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko.
Pasensya ka ni ti panagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Ang mawatan ka mo't kiti, no nang asawa ka man. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasao ti inalay di asawa. Okay lang, si kakit imat. Awan problema kanya. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang. Awan problema. Agyaman nagpagat ha. Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawa. Manong, inalam ka di ti wallet ko. Anya? Iti anya aga po nga laak ti wallet mo ngay. Kat adda wallet ko. Adamat kwarta. Dahito ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Ah, ni. Apay nga dakan ka dahi tita. Naragrag mo iti silad mo. Anya, kitakman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglayang kang tumot ngagpabasol. Adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama panag-eskwela. Kinapod no na bakit? Nilola dati mangmang tad iti kwartada. Anya, Numabalin, jak ko makayat ang mairuam dagiti ubing iti dakkalagatan. Kayat ko'y da disiplinahan may papaniti kwarta. Gam, inispoil ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti tagabrodak. ngam Elmer, si kati ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day tabaket. Iso na lang taliklik-likak tay makisinubang iti sigud akatugangak na mabalin. Nangruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod nagawid ak ti Pilipinas. Elmer, Jak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. wala. Rumbang lang. Tanarigat no mairwam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. John, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Jak amo taglaba. Isuro ka, no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yun ti agluto. Manchak. Jak amo. Sika na tagda ka mo. Ha? Iso nga ron ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawas mi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asurwan nyo dagiti trabaho dito'y balay. Tapno makatulong kayo man. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosam man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, ha? Di mo latan iwara iti datar. Anya ka matan tita? Nabambanno ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpay lang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Wanan! Makapasuron ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa, tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy, basol kon! Gusto nga roda na. Di na kong sermonan. Di ti man balayo ti pagturugak, Lola. Uray siyak, Lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha, apay, anyat inaramid na iti ababae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano anya, ibagayo. Baon a baon. Wen Lola. Jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din, timang ibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola. Sige, sige.
Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idiaday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga rod ka ni Papa, Lola. Well, Lola, ta sigurado asan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamot po kawan ti paggrab nga. Kas ama na kita anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kaya't apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga rod. Ngam laglagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok nga agnaed iti balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguraduan nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan da ita. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Apan kan na, tababae ka. Sikat ti agluto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to ti aggao. Dua kayong agluto. Agtinulong kayo, anak ko. May isa kong malatisa, oh. Alan, Imbes ko mga min nga ije balay ni Lola ti pagnaudak. Ngaro, mabanbanugak dito eh. Naimbag pa ija balay ni Lola ata, senyorito ak ijay. anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada iti ubing tapay. Sabali ti ugali da adimakal iti sidong ti lola da. Saan kayo pa apumanaw dito balay? Pangasiyo tadidak pagpungtutan. Kaya't ko ti agnaad ije balay ni Lola. Ura siyak, papa. Apay apumanaw kayo. Saan nyo kayat amakuriktar dagiti madi nga aramid nyo? Diyo kaya ti maungtan? Saan nakasta, Papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapoy ti panangasawa yumanan. Ura siyak, papa. Adan kain nagaw mi iti atensyon niya. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana po no dahi tanga ibagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungatak man. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia. Kolehyon dagiti anak mo. Agigiddanan ti paggastusam. Mamang, Tsamba-tsamba lang mat ti panagkarden mo. Tasaan matakanayon anang inatinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardangag paila dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang. Tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Ha? Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagyamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti puder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itak mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti mauray at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrot, Delia. Anya, panawanda kami lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadal da. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumay dabaybayan. Ano sam ida nga isuro iti trabaho, wen, awan problema iti dayta lakay. Imbilang kun nga anak dagiti anak mo. Iso ajak to idabaybayan. Elmer, aganad kay iti pagilyan apa pa naman. Delia. Aganad kayo umat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailida kan tulakit di, papa.
Ala, gusto daytan. Basta tayo bilin ko kada kayo, Wan. Di ako maliplipatan. Wan, Papa. Di usok-sukiran ni tita yo. Agadal kayo na bag. Kumatayo Tapno maipayan kayo itinapintas ang masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaan mo dagiti kawas mo, John, ah. Wan, tita. Si John, nakalabakan. Linabaan mo dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasayaat nga ron. Ala, ingka ang gaon, John, tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, al John, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasaya at tikas di amakit-kita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Aguri-gurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Wan, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo. Iso apilitin nyo ti manganuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisan. Matumban tilamisaan! Anday ko! Ipatok ko! Nagsakit! Agya manak, taymay ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Nanasakit ti sikat ko apumangon. Natinagak ngamin, idi mo uliak itilamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya? Dual daw matan, ajak nang nangan. Nabasan samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak mat makapan ijay si arbalasan ko. Tajak makabangon. Ala, o sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo ijay ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo ijay balay yo. Ni, di kay agsangit, Anana. Makasangit ak lang amin. Taninak man lamalagip na giti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawan na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali, Nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya pa tao. Awan anyaman na, Nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak. Ngauray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray nagsakit di pa nagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan kadagiti apo ko. Pakawanan na ko balasan ko. Ay nanana, awan kanyak nagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao.
Kablawan kayo anak ko. Nakalpas kayo ni ti panagadalyo. Agyaman na, tayong gaadyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpat tara pahaap mi? Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Ken ni Mama Delia. Inawaga mo iti mama ni Titayo Adelia. Uwan, papa. Ngamin. Impatag na kami kaspud nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman nagmatunay kan ka, mama. Tano di ka bukan ka. Saan kami ang nakasurong agtrabaho iti yung nagtibalay? Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurong kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ang anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ang anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itata nakaturpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agi na kayo matan. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, agam napigsa pa nga trabaho, anak ko. Basta di kayo umadayo. Agnegosyo kayo langan dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkabsat ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayat ni. Agdadan na tayo amin. Kapda kamin tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Di mo tagidaksan no makuriktar ti madi nga aramid mo. Tamang ipanagnak dayta na patag kay ti maysa a tao no kuriktaran na ti bidot mo. Ala papagayam, di tanti nagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless. Biyag. Di tao. Rumuarak man nanang. Maburingak dito balay. Papa naman nun aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka man. Papa nam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso. Di dakmatla palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbul. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Ado man nanti maitaya ita. At titibraha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday ya babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kantatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timmarahikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Pait. Nagapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kastagar aramidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpet ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing ak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalim. No da maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaid ka dito'y balay. Maburing ak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kastaгаramid mau. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mat kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drak ak trabaho. Eh? Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala,
Asikasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga brown. Ingka ka aga playan. Wento, tatang. Nyang Arlene, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako iti sabaling arman. anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanin nga uso ti pakipot ita apa naman. No kayat nak, ibagamon. Taditan tumot la ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin apa nagdaton ko dito ikon ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling arman. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat nak mulagayam. Agyaman na ka? Sapay kumaata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatang. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag, ti agbalin nga anak ta. Anya? Good. Pag naadan tangaron. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel ti balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawag ginubyak. Yak kayak nga agnadi ti balay. Agkasar kayo pa'y umuna. Agabang tayo ti pagnagan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdan na nga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaudan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dananang kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam aka sa pulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayun na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabrood na. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman tatang. Ala, asikasum nga rodan ti papilis mo. Parang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ken ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iji Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Agad nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad kang arod iti pa nagbiyahe, anak ko. Uwan, nanang. Ay, nasaya at mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Uwan, nanang. May mayat iti pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kintatang mo ditoy. Awan makibiyang kadata ditoy. Uwan, Ronnie. Nga maikawa Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Uwan matkit di Ita, nawayatan.
Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasano no maibos ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kanto iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood ko nga agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wan! Ronnie. Ay, umay ka man kiti. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan na angkel mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ijay abroad. Way, nga ba daw ti paggasgastusan na ita, tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumot la ti daw dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau, Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem, anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, amanak, tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas na, Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga day ta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta? Day talatian mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan dati panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak tupay ket asikaday Tarling. Nabayagan alas-lasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga'y mayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Alin, babe. Asin mo tayo Apay di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y nga'y. Taga dito'y ti asawam? Kwa, gayem ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yu ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dya babae. Naman ni man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ter aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na ka. Hello, tatang. Hello!
Sa dino ti ayan mau. Agawid kan. Magibabayin ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Uwan tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan tatang? Sorry. Agawid kan. Anjalagan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan. Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadag iti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga agabrod. Anya, panawan na. Panawan na kami iti agbalin nga anak na. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngam awan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. So adi kag sangit-sangit Arlena. Sangwam tinagbanagam. Pakawananda ko matatan. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawananda